I pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan moj videoklip. U današnjem videu pravimo jedan squad builder i možemo da krenemo. Krenut ćemo sa golmanom, znači na golu stavljamo Claudio Brava, znači jako dobar golman iz Barcelona, možete ovdje vidjeti i ocene. Sjajan, stvarno divan golman i njega stavljamo za poziciju golmana, inače dugo nije bilo klipova, nema veze. Idemo dalje, ovdje stavljamo Pujola. Opa, ja Pujol, znači Piqué, treba da ja ih mešam. I ovdje mogli bi da stavimo Mascherana, ali mislim da je Pepe jako bolji golman. Jako bolji odbrani igrač. Vidite. Idemo na RB poziciju, tamo ide Alves, koji mi je sada porasla cena. Idemo dalje na LB, Marcelo, jako dobar futboler. Sad, i došao je red ovdje, a vi tu znate kako ću da stavim, naravno Neymara. Nemam što da pričam, znači nemam ko nema Neymara, vidite samo taj pace i dribbling. Idemo dalje, znači za crnu poziciju stavljamo Krosa. Inače im je plava kartica, to je preskup Toni Kroos, tako da mi stavljamo obični Toni Krosa. Idemo dalje, za CM poziciju stavljamo Iniesta, znači Andre Iniesta. I sad ovdje stavljamo, znači tu bi trebalo može i Messi, može kogod stavite bit će dobro, ali mislim da je James Rodriguez drugi igrač posle Messija, znači za ovu poziciju. I sad pitate se kog ću ovdje da stavim, pa naravno Karim Benzema. Inače ovo je jako prosta liga, svako zna gdje će koga da stavi. Znači jako dobro Karim Benzema, pogledajte ocene. A naravno poziciju stvarno se ne znam ko će stavi, znači ako nemate komiksa onda ne liči na ništa, znači idemo na najskupljeg igrača, to je Gareth Bale. Mislim da je to najbolji igrač po meni na svetu, a ovako ne znam. I sad tu naravno možete da stavite još neke igrače da bi vam bio 5 zvezdica tim. I tako, ljudi, hvala što pogledali video, znači stvarno svi igrači su super, svako mi je rating iznad 82, osim Marcela od 82 ima. I hvala što ste pogledali ovaj video, a mi se vidimo vrlo uskoro i nastavljamo isto sa snimanjem kao što smo i pre. Ćao!